Mbia mono sana umwanchi mulebeta seni kia Ndizi TV nebiro binde nendengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manye nara yabereka gokolekana korwa chingongo chansi inye chense asinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bogotonyara wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bogotonyara wetera www.ndizitv.net ile Fridah Kerubo na Chinsa mochi bierkelio ni tokubatanere Joshua Auta toska tonyegera kwirana sege ke Kerubosio elindengo manye amange asenchera yowenye. Manchi omuli lyango kwaligani bene linde tosanga so wamo gochakabona iga goika omoelio Amayia yebire bigo manchi omuli lyani ngo kumanya buna nigo okungusana na kogendete koene kigwa kubwatikana nobocholi obwarenga kolekana ase factory ye kawa sensemeli ye Kerubo yegotoka sensemo ya Kigogi sub county ya Marani abali kwamererania ose bali kwamerelia obocholi oboni go baganirie mu director we county ya Kisii asensemo yebyombego sechi cooperative pamela kogenda ngao na boigo kuimgoseba beba kuimukia egetambukiro obocholi nigo bwababo gwakolekana asekolende nigo abamenyi benseme yo baba gwesoke na boigo korobekana asikolinda abanyanyimbo baba gwekerana ase Chinsa cyo na boigo kwenekia obotoereru amatwa eri akwanye turendete kokorete yikawa se myaka 3 no yare etuongosete aliwantu anyori timu ende bataide kuba Rusia babe kabao ndoe dozotege watu waro muongoso totore kamati eri burunge wona badi barenga ororo auto batigite bali ande ntu achaiga Ababwatani korwa se kiombe gya Global Connections Foundation korwa Chinsa mochi cha USA ni go batalire skuru yoboroso ya Kisii asogosira aborokia ababwate omuchando o autism asebaba koena na chiribu emerongo 52 nigo babolie serikali na boigo ebyombe binde wesokia asobonge na boigo kweneke bnango sira bale aborokia bale bwate omuchando bunoyo na boigo kweneke nanko nyorera bale chisemi chibwenerete. I'd like to present 52,000 shillings to the school so that they can do the repairs they need and purchase the supplies that you all need. Hello, my name is Ruth Haynes, the Executive Director of Global Connections Foundation in the United States. The autism unit here at Kisii Primary is one of our stops of many schools. I'd like to acknowledge and thank you for hosting us here. I'd like to thank the principal, the teachers, the directors for supporting these children, for having a unit for them. I'm sure many years ago there was no place for these children. So we thank you for your support. It means a lot to the families. It means a lot to the children. Your attitude towards the children is lovely. We see how you deal with the children and interact with the children, and it's just beautiful. I am James Mitunda, the principal of Kisii Primary School, which is hosting the Kisii Autism Unit, Early Childhood Development Education, primary and junior secondary. Today we are very happy. We have received visitors under the Global Foundation, and we are very happy that you have come to visit us and see the school together with all the learners, teachers and the parents. The token you have given us now, it will move us a step ahead because the learners here, they are very happy. They have been excited to see you, and they are really requesting that next time, when you get time, please come and assist.
Magega yokora okorobekana ime county ya Nyamira nigo aba MCA babere bagwesokia bene na baigo kwenike buna nigo obugima bwabo bugendete kogosererigwa omo MCA o township Duke Masira na baigo oyo kiabonyoru Vincent Benecha nigo baenike buna nigo obugima bwabo bore akongu ase bamochirie omo bunge o North Mogrango Josh Nyamuko ase okubagosereria kurende nigo baganire abo bisabo bolendi gotinya obolendi ase Chinsa mecho kende yonsi isitolense so muske ncheno muske Benecha ubugima bwaito borataringa and by always pakatubwatwe no komitutura mitubone shintara manyanga ito komitu akotoro no bwoba banene okomitu kwabo saja na kukora aja ko igon tuntore no bwoba singenja basikaba bakoteba buna intutorigiri no musikoyo kyabanyoro asoko soka twegwete nk'abantu baito batochorete barabare egasi toko kora buna ba MCA etoko kora kiria abantu baito abatukura abatochorete batagete ndorarara nyumba ndora bera astori no murembe family jeto jikwanga ishubobe ubo tuko igora abantu bajete gotura batari gwetangasa barabunigo igo ntete gotebanga eserikali omukomana rito gaiga toye security esaire muna ba MCA nabo igo ntoragosera mundu nde bwense okuandamana ni haki yetu kama tuliandamana na wananchi ambao walituma assembly nataka kini kiabanga nege ntoka keka gosine kia maandamano abasigari bamanya wanza kubwati abantu totebyo mo county commando ito Nyamira totebi na the entire security also want you to offer security to our people abayishimiwa o Duke Masiro Township no moske Benecha na ande tobolie president ya Kenya moske William Ruto yore president ya ito nera aligereli afind solution era Magega y'ababunge korwa sobomo bwa Kenya kwanza kuumirana nigo bono ababunge korwa ase obomo bwa Azimio la Umoja baba kuumirana ase nsemo ya Jaramogi Oginga Odinga imeomochi o Nairobi musangirukano yo nigo rabe kogokorekana ase gikagia matuko abere ase obomo bwa Azimio la Umoja bagendete kweneke buna nigo bagendete kweroberia bwikirano ase okorobekana kwa matuko atatu wiki yega Omuraibe kiama gya Waipa Kalonzo Musyoka nigo aenekiribuna goika okorobekana kogendere gokorekana kubwatikana no gochika korwa ase obomo bwa Azimio la Umoja okwana nigo aenekibuna kera oyomo na bwate obosibule bwo korobekana ase okoerera ogotaisanika kwabo gochia ase serikali ya Kenya kwanza. Kama maandamano hayako ndani ya katiba, I would not come and tell you tufanye maandamano. No, because it is clear, the right to picket, the right to demonstrate, it is there. The only condition, ukifanya maandamano, usibebe silaha. Hapa mnaweza kuhujumu hali ya demokrasia, mnaweza kuhujumu vile vile hali ya delivery of justice, lakini there is a higher court which sits at The Hague. Ekiama gya KUP nigo gyachakire korwa egesisuro gochia ase bali bakogenda maminja nelichiko liekiamekyo okwana korwa sensemo ya Kapenguria nigo munyakirogo bwe kiamekyo Geoffrey Lipale aberega komochia omobunge Kosing asokora okorobekana na baigo omorobilyo bogosangereria Kisii asokorusia abisi omuraibense Dr. William Ruto baigo nigabaga kwenike buna kiamekyo niyo kegendete gosira obokoreri bwe serikali ya Kenya kwanza na mbali gwanchirana amangana akosing. As a party, we dissociate ourselves from signatures being collected by Honorable Gusii, who is still our member by law. He is not doing this as a party, but maybe as an individual. Ikiwa yeye ametofautiana na sisi kwa ajili ya kusema hawezi kuungana na chama hiki cha Kenya kwanza, basi sisi hizo tutahandle
Sisi wenyewe tutahandle ndani ya chama. Tujue kwa nini yeye mwenyewe na naibu wa chama mwenzake ako pamoja na sisi. Wale wa NEC wote 12 wako pamoja na sisi. National Executive Council, Organizing Secretary, wote wako pamoja na sisi na tulikubaliana wote tunaenda njia hii. Kwa sababu ya mahitaji zake mwenyewe za kibinafsi ndio anafanya hivi tu na tunamuelewa. Ime kaunti ya Uasin Gishu ni gomugavana bwe kaunti yo Jonathan B aberega kuboli abamenyi korwa asenseme yo gotabwatia ogochika kobomo bwa azimio la umoja asengencho yokorobekana okwana nigane kibna ebinte binge nigo byabere bigo salika kobwatkana no korobekana ase ane kibna nigo Kenya egendete koirana magega. So mambo ya maandamano simnijua hakuna hiyo. Maandamano Elore Uasin Gishu wakina Ruto wakina president ati maandamano na sufuria unaenda wapi? So tumesema sisi hatutakubali mambo ya maandamano hapa Eldoret. Na unajua kanisa wametusaidia sana. Hii maombi tumenaomba na maombi ya kukaa pamoja imeleta amani kubwa sana. Tunahitaji amani kwa hii kaunti. So mimi sasa nimekubaliana na nyinyi kwamba hatuna maandamano Uasin Gishu na hatutakuwa na maandamano. Kwa sababu maandamano wakiandamana wanasema peaceful demonstration. Imekuwa peaceful hata mkiona nyinyi. Juzi ilikuwa peaceful. Walingoa barabara ile ya ghorofa. Sasa kama wanangoa barabara ya ghorofa watabakisha kweli mahali popote? Si watu walikufa? Si magari lichomwa? Hiyo tunataka kweli hapa hivi? Ndugu yetu wanapigana tena huko saizi. Kabila hii na kabila hii. Haina maana kwa sababu ya maandamano. Mwenye mnaanda Chinga kiecho boigo nigo abamenyi korwa se kaunti ya Lamu baborigwe kubwatesia serikali ya Kenya Kwanza elioko ene kibnango ikirani bale obokoreri ani gabakagukwana no maseneta we kaunti yo Joseph Githuku ase chinga kicho koena na endagera ne binto byokorarera ase bali babete bagosiria ebinto byabo chinga kicho bosagani boigo nigo bamuchirie omuraibe kiamagia ODM Raila Odinga ase ogoturubania omorembe Kenya. Ya kwamba sisi ni watu ambao tuko ndani ya serikali. Mambo ya maandamano ya kuweka sufuria kwa kichwa, hiyo ni jambo ambalo mimi nimekashifu kabisa, na nimesema yule mtu ambaye anaitwa Raila Amolo Odinga ambao saa hii anaongoza shida katika jamhuri yetu ya Kenya, mambo ya kuua vijana wetu, mambo ya kuona kwamba watu wamepoteza maisha, watu wamepoteza mali yao. Mimi ningemwomba Mheshimiwa William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, asimame kidete dhidi ya huyu mtu ambaye saa hii ako pale kuona kwamba kwa sababu manufaa yake mimi mwenyewe binafsi watu mamilioni waweze kukosa kufanya kazi zao, waweze kukosa ajira. Hakika kunafaa saa hizi wa focus kwa watu ambao, kuna watu ambao hawajapata mvua, wanalia njaa, wengine kama sisi tumeadhirika. Tungeomba viongozi wetu hasa Mheshimiwa wetu Raila, kama angetupenda sisi wananchi wa Kenya, hangeingia barabarani kuandamana na kuharibu mali ya wananchi, kwa sababu wanaoumia ni wananchi. Na kama vile sisi Waswahili hapa tunasema panapo wazee hapaharibiki neno, lakini katika uzee wake anaharibu neno. Anafaa kuondoka barabarani, aondoe maandamano. Hayo maandamano anayotumia pesa nyingi kufanya, aweze kuwafadhili hawa wanaohitaji. Kama sisi tunahitaji msaada, tunaomba tujengewe, turudi kwetu. Serikali imetusimamisha, imetujengea, iturudi manyumbani kwetu. Naye Raila anafaa kwenda hata mahali ambako kumewadhirika, kuko na ukame, apeleke chakula, na ile pesa anaharibu barabarani na maandamano. Mwancho muliereria korwa soroboti runi ona ikire omoelio bwa mangana maya asebire biga kurende toska tonyegera
ekara chikoraga Chinsa 10 ayona mange na nyara senchera eyobwenge kolende nyara chinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bakotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakotonyara gwetera www.ndizitv.net magech kamera soko ene kibna ebicha na boigo eliogire gwikira sole asenchera ya bene nere nyanchama Abigail tobeto kubwatanere Joshua Auta asinsemo chibyarkeli na ncheria ne Fridah Kerubo ngokoganiria obuligereria borobia. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusii. Enyagitari ya World Fit Health Center,